كلا إلى ربك يومئذ المستقر ينبئ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العلي العظيم. مولانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالم أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن ووفقنا للعمل به. با توجه به این که فردا علی الظاهر آخرین روز از ماه مبارک رمضان باشد و این جلسه هم آخرین جلسه از مباحث ماه رمضان هست، آرزو میکنیم که خدای متعال آنچه را که در طول این یک ماه گفتیم و شما عزیزان شنیدید جزء حسنات و ذخیره آخرت همه ما قرار بگیرد. پیشاپیش
عید سعید فطر که عید بندگی یک ماه بندگی شما بندگان خداست، بر شما مبارک باشه و خدا اعمال همه شما عزیزان رو قبول بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. आपने खुतबा मुस्लिमा के बाद फरमाया क्योंकि ज़ाहिरन कल माह रमज़ान का आखिरी दिन होगा और हमारा ये तफसीर का दर्स इंशाअल्लाह ये कल आखिरी रोज़ है और हम आरज़ू और उम्मीद करते हैं खुदावंद आलम से कि वो इसमें हमारी इबादत और हमारे इस बंदगी को कबूल फरमाए कि ये बंदगी का दिन था। हम पेशगी तौर पर ईद सईद की मुबारकबाद पेश करते हैं, दुआ करते हैं कि खुदावंद आलम इस माह में अंजाम दिए गए हमारे अमाल को कबूल फरमाए। این بحث عید فطر چه روزی باشد یا نباشد، این یک موضوع شرعی است، حکم نیست. یعنی اگر کسی خود شخصا رویت حلال بکند خب میشه براش عید فطر. این یک راه. یه راه این که دو نفر عادل بیان شهادت بدن که ماه را دیدن، باز عید فطر ثابت میشه. یه راه سوم هم این است که 30 روز از یک ماه بگذرد و روز 31 قطعا ماه شوال و عید فطر. یه راه چهارم هم هست که اگر شک باشد در این که آیا فردا آخر رمضان یا اول شواله، حاکم شرع بیاد حکم شرعی بدهد که فردا اول شواله. لذا بعضی از کشورها فردا را اول شوال اعلام کردن، بعضی ها هم برای پس فردا را اعلام کردن. پس بنابراین یک چیز مهمی نیست که بگیم چرا برای عده فردا ثابت شده که اول شوال تکلیف شرعی عمل میکنن. در مثل هندوستان یا مثل ایران و جاهای دیگر اعلام کردن که غروب پنجشنبه یعنی مثل امروز ماه قابل رویت نیست. وقتی ماه قابل رویت نباشه، امروز 29 فردا میشه 30 ماه مبارک رمضان، پس فردا یعنی شنبه میشه اول شوال. علی حال ما که 29 روزه گرفتیم، روز جمعه که متعلق به حضرت حجت سلام الله علیه هست، انشاءالله میگیم شاهنامه آخرش باشه. ماه مبارک رمضان در روز جمعه به نام صاحب الزمان انشاءالله تمام بشود. و بازم دعا میکنم خدا یک ماه طاعات و بندگی همه شما عزیزان رو به لطف و کرم خودش قبول بفرماید. ये कि ईद कल है या नहीं है इस सिलसिले में कोई वो नहीं है, लेकिन जो ईद को इस बात करने के रास्ते हैं वो आपने 4 तरीके बताए हैं। एक तो ये कि इंसान खुद से जो है वो चांद देख ले, दूसरा ये है कि 2 आदमी गवाही दे दें कि चांद हो गया है, तीसरा ये कि 30 दिन रोजे रख लिए हैं तो फिर 30 दिन के बाद लामोहल्ला जो है वो अगले दिन ईद होगी। चौथा रास्ता ये है कि जब शक हो जाए कि ईद है या नहीं है तो ऐसे रोज में वो हाकिम शरा जो है वो अपना हुक्म नाफिज करता है और बताता है कि ईद है। चूँकि ये मौजूआत से ताल्लुक़ है और मौजू की तशख़ीस देना खुद मुकल्लफ के ऊपर है। इन रास्तों में से जो 4 रास्ते बताए हैं उनमें से जो भी कुछ वो एक मुतहक़्क़क़ होगा उसके ज़रिए से वो ईद हो जाएगी। बाज़ मुल्कों में जो है वो आज जो है वो आखिरी दिन है और उन्होंने ऐलान किया है कि कल ईद है और बाज़ में परसों ईद है। तो इस सिलसिले में ये नहीं कहा जा सकता है, कहा चूँकि कुल्लिया है और एक वो कुल्लिया रोयत हिलाल का, उसके बारे में जो तरीके बताए गए हैं वो ये है। हिंदुस्तान जैसे मुल्क या ईरान, इनमें ऐलान हुआ है कि यहाँ आज जो पंचशंबा यानी जुमेरात है, आज शाम तक जो है वहाँ रोयत मुमकिन नहीं है, क्योंकि 29वां दिन है
और कल जो है वो जुमा 30वां दिन रहेगा माह रमजान का। मुमकिन है कि रोज़त हासिल न हो पाए, और चूंकि कहा जाता है, एक मकूला है कि शाहनामे के आखिरी हिस्सा जो है वो बहुत उम्दा है। तो ये चूंकि रोज़े जुमा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ है, लिहाजा क्या ही अच्छा होगा कि हम यानी उम्मीदवार हैं कि इस दिन भी इबादत करके अपने इमाम को याद करके अपनी इबादतों की कबूलियत की सनद हासिल कर लें। خب برگردیم به آخرین بحثمون در رابطه با صبر. به لطف خدا در طول این یک ماه رمضان پیرامون صبر از منظر قرآن با هم گفتگو کردیم. امروز میخوایم در رابطه با آثار و برکات صبر با هم سخن بگوییم که آخرین بحث در رابطه با صبر. اما یک نکته علمی میخوام امروز بگم برای اساتید و همچنین طلاب جوان پیش از اینکه آثار و برکات رو بگم. و این که در فلسفه و منطق برای شناخت هر چیزی 3 سوال مهم مطرح است. خوب عنایت کنید. برای شناخت هر چیزی و هر مفهومی 3 سوال مطرح است. 1. سوال اول: آیا فلان چیز هست یا نیست؟ بله؟ 2. حالا هست برای چیست؟ حالا هست چیست؟ برای چیست نه، اشتباه هست کردم. حالا که فلان موجود هست او چیست؟ مطلب 3: برای چیست؟ پس 3 سوال دقت کنید. آیا فلان چیز هست یا نیست؟ اگر هست چیست؟ و اگر چیستی شداسیم برای چیست؟ که از او در فلسفه تعبیر میکنن به مطلب ما، مطلب حل و مطلب لم. چی؟ مطلب ما، مطلب حل و مطلب بفرمایید لم. آیا هست یا نیست؟ 2. اگر هست چیست؟ اگر چیستیش هم دانستی میگیم برای چیست؟ حالا در باب صبر هم این 3 مطلب مطرح میشه. آیا صبر اصلا واقعیت دارد یا ندارد، یا یه توهمه؟ بشد مثل چیزی به نام صبر داریم یا نداریم؟ میگیم نه، صبر واقعیته، داریم. اگر داریم سوال دوم مطرح میشه که اصلا صبر چیه؟ بشده؟ دیروز معنا کردیم، گفتیم صبر خویشتن‌داری و مقاومت است برای برون رفت از مشکلات جهت رسیدن به مقصد. شد؟ پس صبر استقامت است، مقاومت است. صبر در جا زدن بفرمایید نیست. به معنی صبر فعال، صبر انفعال نیست. طول این یک ماه پیرامون همین 2 مطلب ما صحبت کردیم. جای صبر داریم یا نداریم؟ اگر داریم چیه؟ مراتبش کدامه؟ چه جایگاهی داره؟ اقسامش چیه؟ بحث کردیم. اما عمده سوال، سوال 3. دقت کردیم؟ حالا صبر داریم، صبر مقاومته. حالا یکی میاد که خب صبر داشته باشیم برای چی؟ بله؟ اگر صبر داشته باشیم چه گیرمون میاد؟
اگر صبر نداشته باشیم چه برکاتی از دستمان میرود. اینجا سوال سوم مطرح میشود. مطلب لم. مطلب لم یعنی چی؟ برای چی صبر کنیم؟ بله خیلی مهمه. یعنی اون دو تا سوال مقدمه است برای سوال سوم. اینو تو همه چی مطرح. مثلا در مورد تقوا، اینجا من برای چه تقوا میکنم؟ یا تقوا این آثار رو داره. بیا مثلا در رابطه با قرض الحسنه. قرض الحسنه کیه تعریف خب من چرا قرض الحسنه بدم؟ میگیم قرض الحسنه این برکات رو داره. یا در نواهی میگیم ربا حرامه، درست شد؟ برای چه حرامه؟ برای چه؟ و آثار رو تو همه زمینه ها این سوال مهمه. هست یا نیست؟ اگر هست چیست؟ و اگر چیستیشو مشخص کردیم برای چیست؟ الان یک سری امور هست که خیالیه، وهمیه، یعنی در عالم خارج وجود بفرمایید ندارید، توهمه. دقت کردید؟ توهمه. مثلا آیشان تا از مرده آدم باید بترسی یا نترسی؟ این ترس از مرده این توهمه. دقت کردید؟ میگه شما این پدر بیچاره زندگی درش نمیترسیدی، خب الان جسدش دیگه افتاده بیجانه، هیچ کاری مجلس بر نمیاد. چرا ما حاضر نیستیم در جای تاریک توی اتاق پیش یک میت بمونیم؟ میترسیم. این ترس واقعیت داره یا نداره؟ یه توهماتی میاد تو ذهن آدم، دیگه نکنه مرده بلند بشه. دقت کردید؟ این توهمات، خیالات یا تو ذهن انسان، آدم از مرده میترسه، به الا مرده که ترس نداره. دقت کردید؟ پس سوال اول برای اینکه بین واقعیات و بین وهمیات آدم تشخیص بدیم. سوال دوم این که نه بابا حالا که واقعیت داره چیه؟ دقت کردید؟ واقعیت داره چیه؟ سوال سوم اینه که حالا دانستیم که چیه، برای چیه؟ حالا انسان هست یا نیست؟ هست. درست؟ انسان چیه؟ تعریف بکنیم. بعد حالا انسان برای چی خلق شده؟ قرآن پاسخ میده و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان برای عبادت بندگی خلق شده. میگه برای چی بندگی کنه؟ میگه بندگی برای آسانی. सर से मुताल्लिक़ जो हमारा सिलसिले बहस चल रहा था उसकी ये आखिरी बहस है और खुदा के फजल करम से हमने इसके तमाम मराहिल सब्र क्या है और उसके जो सिलसिले बहस था उसकी अक़साम और यहाँ तक कि उससे मुताल्लिक़ जो आयात और रिवायात में तफसीलात आई थी उनको बयान किया है। आज हम सब्र के आसार और बरक़ात इस आखिरी बहस में बयान करेंगे कि जिससे पहले एक इल्मी नुक्ता बयान करना है। मंतिक और फलसफे में हर चीज की शनाख्त के लिए तीन चीजें बयान की जाती हैं। एक ये कि वो चीज है या नहीं है, उसके वजूद या उसके अदम से बहस की जाती है। जब ये साबित हो जाता है कि वो चीज है तो फिर उसकी हकीकत के बारे में सवाल करते हैं कि वो क्या है, और जब उसकी हकीकत मालूम हो जाती है कि वो क्या है तो फिर उसके फायदे और उसके नताइज और आसार मालूम करते हैं कि इसी को इस्तिलाह में, मंतिक की इस्तिलाह में मतलब मा, मतलब हल, मतलब लिम से बयान किया जाता है। मतलब मा यानी एक चीज क्या है, मतलब हल यानी ये चीज क्या इसकी हकीकत है, क्या है। दूसरे ये
کہ مطلب علم جو ہے یعنی یہ کیوں ہے، کیسے ہے، اس کے فائدے اور متعلق کیا ہے۔ صبر کی حقیقت کے سلسلے میں بھی ہم نے بحث کی کہ صبر کوئی ذہنی چیز نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے، وہ پائی جاتی ہے۔ اب صبر سے متعلق بحث یہ ہوتی ہے، یہ جو تینوں چیزیں یہاں بیان کی ہے مطلب ماں میں کہ صبر نام کی کوئی چیز ہے بھی یا نہیں ہے، صبر ہے کیا، یہ دونوں چیزیں بحث ہوئی۔ آج اس کے بارے میں کہ اگر صبر ہے تو پھر اس کے لیے جو ہم مشکلات برداشت کرتے ہیں تو اس کے نتائج کیا ہوں گے، جیسے کہ معنی بیان ہو چکے ہیں صبر کے کہ صبر مشکلات سے نکلنے کے لیے اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے استقامت کرنے کا نام ہے۔ صبر ایک صبر فعال ہے، ایک صبر انفعال ہے۔ ان دونوں کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے کہ صبر فعال کیا ہے، صبر انفعال کیا ہے۔ اسلام اور یہ آیات قرآنی ہمیں صبر انفعال کی طرف دعوت دیتے ہیں، صبر فعال کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ ہمیں صرف مصیبت پر رکنا نہیں چاہیے بلکہ اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے ریزی کرنا چاہیے اور اس کے لیے استقامت کرنا چاہیے۔ اب اس سے متعلق جو آج جو ہماری بحث پہنچی ہے یہی تیسرا سوال یہاں پر ہے کہ سوال یہ اہم یہ ہے کہ آیا صبر کیوں کریں، صبر کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ملنے والا ہے، صبر میں استقامت جو ہے وہ ہمیں کس نتیجے پر پہنچائے گی، اس کے یعنی یہی مطلب اس سے وہ مطلب علم ہے کہ ہمیں کیوں صبر کرنا چاہیے۔ یہ جو دو سوال اس سے پہلے تھے کہ وہ صبر ہے بھی کوئی چیز یا نہیں اور اس کی حقیقت کیا ہے، تو یہ سب مقدمہ ہے اسی تیسرے سوال کے لیے جو مطلب علم ہے۔ یہی بحث کو آپ کسی بھی بحث میں لے جا سکتے ہیں، وہاں مثال کے طور پر تقویٰ ہے، تقوی کی بحث میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقویٰ ہے کوئی چیز یا نہیں ہے، اگر ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے، اور اگر تقوی کی حقیقت جب جان لی تو پھر اس کے فائدے کیا ہیں۔ یہ اسی طریقے سے قرض الحسنہ سے متعلق بحث ہے کہ یہ تینوں سوال وہاں بھی مطرح ہوتے ہیں کہ آیا قرض الحسنہ ہے کوئی چیز یا اس کی حقیقت کیا ہے، پھر یہ کہ کیوں ہم اسے اگر انجام دیں تو اس کے فائدے اور آثار کیا ہیں۔ اسی سلسلے میں وہ منیات جو آپ سے منع کی گئی ہیں، روکا گیا ہے نواہی میں، اس میں ایک مثال بھی ہے ربا کی کہ ربا کیا ہے اور پھر اس کے نقصانات کیا ہیں، یہ سب آثار جو ہیں اس سلسلے میں پھر بحث ہوتی ہے۔ پھر اسی سلسلے میں جو ہے یہ سوال کیا جاتا ہے، آج دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو وہمی ہیں، خیالی ہیں، اس میں توہم پیدا ہوتا ہے، لہذا اگر اس کی مثال یہ دی جائے کہ کائنات کے اندر بہت سی چیزیں حقائق حقیقت میں موجود ہیں اور بہت سی وہمی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کسی کمرے کے اندر ایک مردہ ہو، آپ کا کوئی عزیز ہو جو اس سے پہلے آپ بہت دلچسپی سے ملتے تھے، محبت کرتے تھے اسے، لیکن وہ جب اس کی روح نکل گئی، مردہ ہو گیا، اب اسی مردے سے آپ ڈر رہے ہیں، خوف کھا رہے ہیں۔ یہ مردہ ہے تو اس سے خوف کیوں کھائیں؟ خوف جو ہے یہ وہم پیدا کر رہا ہے، ہمارا جو وہم ہے اس کے ذریعے سے ہم خوف پیدا کر رہے ہیں اس میں، ورنہ مردے سے ڈرنا نہیں چاہیے، مردے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ آپ کو ڈرا پائے۔ تو لہٰذا اب یہ فرق ہونا چاہیے، تشخیص دینا چاہیے کہ وہمیات کیا ہے، خیالیات کیا ہے اور واقعیت کیا چیز ہے۔ اگر اس چیز کو آپ نے درک کر لیا تو بہت صحیح طریقے سے آپ اس کی حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب یہاں یہ سلسلہ یہ ہے کہ واقعیت ہے تو پھر اب یہ چیز ہے تو یہ چیز واقعیات میں شامل ہے، تو واقعی ہے تو پھر وہ کس لیے ہے؟ انسان جیسے اس کی حقیقت کیا ہے یہ معلوم ہو گیا کہ انسان یہ ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، پھر اس کے بارے میں سوال ہوتا ہے یہ کس لیے پیدا کیا گیا ہے، یہ کیوں ہے، اس کا فائدہ کیا ہے۔ تو پھر آیات روایت کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اس کا ہدف بتاتا ہے کہ یہ انسان ہے اور اس کا ہدف ہے اور فائدہ جو ہے وہ اپنے خالق اور مالک کی عبادت کرنا ہے۔ تو واقعیات کے اوپر جب بحث ہو جاتی ہے تو یہ چیز واقعیت رکھتی ہے، تو پھر اس کے آثار و برکات ہے۔ اب یہ صبر کی بحث اسی سلسلے میں ہمارے تیسرے در سیره حضرت ابراهیم در قرآن این سه تا مطلب رو ما میتونیم استخراج کنیم. بارها عرض کردیم قرآن رو با تأمل بخوانیم، همین سه تا سوال فلسفی در کار حضرت ابراهیم هم میشه استخراج بکنیم. اولین مطلب،
آیا در این جهان خدایی هست یا نیست؟ بله، باید آدم با طرف مقابل به یک نقطه مشترکی برسه. این جهان خدایی دارد یا ندارد؟ هر دوتا به این نتیجه رسیدن که نه، خدا وجود دارد. درست شد؟ خدا وجود دارد. هم که میگه ابراهیم هم مشرکان و بت پرستان، پس خدا وجود دارد. ابراهیم قدم دوم رو برمی‌داره، میگه حالا که خدا وجود دارد، این خدا کیه؟ این خدا کیه؟ ستاره پرستان میگفتن خدا یعنی کی؟ ماه پرستان میگفتن خدا کیه؟ گفتن یعنی کی؟ خورشید پرستان میگفتن خدا یعنی کی؟ بت پرستان میگفتن خدا یعنی بت. درست شد؟ پس هم ابراهیم میگفت خدا واقعیت داره، هم مشرکان و بت پرستان میگفتن خدا واقعیت داره. اما در این که این واقعیت چیست با هم دیگر اختلاف. خب جناب ابراهیم گفت که ستاره پرستان شما میگید خدا اینه، اما فردا صبح که میشد میگید از ستاره خبری نیست. خدایی که شب باشه روز نباشه به درد خدایی نمیخوره. پس این خدا ستاره نیست. با پرستا شما میگید خدا اینه، با همون استدلال خدایی که شب باشه روز نباشه به درد خدایی نمیخوره. روز رفت پیش خورشید پرستا، شما میگید خدا خورشیده. ابراهیم کمی تعریف شد کرد، بله این خیلی بزرگتر است، ماه و کیه؟ ستاره است. پس این به درد چی میخوره؟ یه مقدار اینا رو آورد که هر خدایی که گنده تر باشه این بیشتر به درد پرستش میخوره. غروب که شد که باز از این خدا خبری نیست. دقت کردید؟ گفت خدایی که روز باشه شب باشه این به درد خدایی. بعد گفتن پس ابراهیم این خداهای ما که نه، پس خدا چیه؟ بگو خدایی که من میگویم خدایی است که من و شما و همه هستی را آفرید و اون خدای تبارک و تعالی است، لا اله الا الله میباشد. او خدایی است که بله اگر من ضعیف بشم شفا میده، اگر گرسنه بشم سیرم میکنه، اگر چنین بشم چنان میکنم. پس اینجا آمده یک مرز را بین خود با آنها گفت خدایی که شما میگین خداست، نه خدا نیست، خدا همون است که من میگم. درست شد؟ این میشه همون چیستی. حالا که خدا هست این خدا چیه؟ اونا گفته خدا خورشید است و ماه است و ستاره و بت‌ها. ابراهیم گفت نه اینا خدا نیستن، خدایی که من میگم خدا است که دیدنی نیست ولی همه جا هست، لا اله الا الله. توحید رو مطرح کرد. سوال سوم اینه که خب چه آثاری داره، چه برکاتی داره؟ اون خدا رو قبول کنیم یا خدایی که من ابراهیم میگم؟ مطلب اینه برای که این خداها رو قبول نداشته باشیم خدای واحد رو قبول داشته باشیم. درست شد؟ اینجا باید آثار توحید و خدا پرستی باطنی رو
بر دیگرانی که خدای غیر الله رو قبول داریم ما به اثبات برسیم. بگیم این خدای ما و این توحید و خداپرستی ما این آثار رو داره، اما خداهایی که شما دارید این آثار رو نداره. تو سوره بقره نگاه کنید، اومد با نمرود دست کرد های بود دست بردار از این کار. و مگه خدای توی چه کار میکنه من نمرود نمیتونم انجام بدم؟ و خدای من میراند و زنده میکنه. یه نمرود یه خنده که همین کار من انجام میدم. گفت دو تا زندانی رو بیارید، گفت یکی آزاد بکنید، یکی را بکشید. این مندک فرق بین احیا و اماته رو نفهمید. با حال خب عوامان کار کرد دیگه. یکی گفت گردن بزنید، گفت من میبندم. یکی را گفت آزادش کنید، خود زندگی. جناب ابراهیم یه نگاهی کرد، خدای من این قدرت رو داره هر روز خورشید رو از مشرق به در بیاره، مغرب غروب بکنه. تو توان فردا خورشید رو از سمت مغرب یا بیرون مشرق غروب کنه. قرآن میگه فبهت الذی کفر. اینجا نمرود نهات و مفقود شد که من توان چنین کاری رو ندارم. یا زد تمام دلها رو شکن، تمام رو نگاه میگوته بزرگ. اومدن جناب ابراهیم رو گرفتن، تو اینا رو نابود کردی؟ کی نابود کرده؟ که خداهای ما. چه خدایی که نمیتونه از خودش دفاع بکنه به دست من از من بده؟ یه جمله کن، کار من نبود، کار این بوته بزرگی که طرف رو دوششه. بوته یه جمله دروغ هم نبود. و اگه بتونه حرف میزنه، اگه بتونه حرف میزنه. قرآن میگه اینجا ابراهیم یه کاری کرد اینو تو فکر رفتن. گفت ما از این بوت بزرگ سوال بکنیم، تو اینا رو شکنیم که نمیتونه حرف بزنه. بعد جناب ابراهیم تیر خلاصه گفت اف لکم و ما تعبدون. اف بر شما و اون خدایی که میپرستی، خدایی که نمیتونه حرف بزنه، خدایی که نمیتونه از خودش دفاع بکنه، این چنین خدایی به در. بعد گفته خب این خدایی که تو میپرستی به دردت میخوره؟ تو بعد خدایی که من میپرستم به دردم میخوره. این خدای شما نه از خودش میتونه دفاع بکنه، نه از شمایی که او رو میپرستی. اما خدایی که من ابراهیم میپرستم هم از خودش دفاع میکنه، هم از منی که بندش هستم. خب میتونی یه بیدوزی که آتش جهنم بیم خدا شکار میکنه. درست شد؟ اینجا همون مطلب لمه. چرا من خدا رو میپرستم؟ میگه پرستش خدا این آثار رو داد. ابراهیم انداخت تو آتش، درست شد؟ بعد از مدتی آتش فروکش کرد، خاموش کرد. دیدن جناب ابراهیم مثل دسته گلی نشستی، هیچ چیزش نشد. قلنا یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. پس از جناب ابراهیم سوال بکنیم خدا هست یا نیست؟ هست. دو، این که خدایی هست چه خداییه؟ میگه خودی که من میگم هست، بله، خورشید نیست، ماه نیست، ستاره نیست، سنگ و چوب نیست. پس خدایی دیگه چیه؟ لا اله الا الله. برای چی این خدا رو میپرستی ابراهیم؟ دیگه خدایی که من میپرستم هم میتونه از خودش دفاع کنه، هم میتونه از بندگانش دفاع بکنه. میتونه اثبات بکنه؟ بله. انداختنش تو آتش، خدای ابراهیم رو حفظ کرده. پس جناب ابراهیم در این کاری که انجام داد هر سه سوال رو جواب داد. خدا هست یا نیست؟
این خدا چیست؟ لا اله الا الله. برای چی این خدا رو بپرستم؟ چون این خدا رو بپرستم هم آرامش دنیا به من میده، هم سعادت آخرت رو به من میده. حضرت ابراہیم کی سیرت سے انہی 3 سوالوں کے سلسلے میں جو ہے وہ حاصل ہوتے ہیں جواب. قرآن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ توجہ سے پڑھیں، اس کے اندر دقت کریں کہ ساری علمی حقائق جو ہیں وہ وہاں دستیاب ہیں. لہذا جب بھی قرآن پڑھیں تو ان باتوں پر غور ضرور کریں. جناب ابراہیم نے ان 3 سوالوں کو اپنے وقت کے لوگوں کے سامنے پیش کیا. آپ نے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ اس دنیا کو پیدا کرنے والا کوئی خدا ہے یا نہیں ہے. بحث جب بھی کسی سے کی جائے تو اس کے سامنے ایک اپنے مقابل کے سامنے نقطہ مشترک کو جو ہے وہ قبول کرایا جائے تاکہ بحث آگے چلے. یعنی جناب ابراہیم نے سوال کیا کہ کوئی خدا ہے اس جہان کا پیدا کرنے والا یا نہیں ہے، تو سب نے کہا ہاں ہے. جب ہے کے اوپر بات ہو گئی تو جناب ابراہیم نے دوسرا قدم اٹھایا اور سوال کیا کہ وہ ہے تو پھر وہ کیسا ہے، کیا ہے. اب ستارہ پرستوں نے جو ہے وہ ستاروں کو کہا کہ یہ ستارہ جو ہے وہ ہمارا خدا ہے. چاند پرستوں نے چاند کو پیش کیا، سورج پرستوں نے سورج کو پیش کیا، اور بت پرستوں نے بتوں کو پیش کیا. جناب ابراہیم نے ایک ایک کے سامنے ایک کی دلیل کو رد کیا. ستارہ پرستوں سے کہا کہ یہ کیسا خدا ہے کہ جو صرف رات میں نظر آتا ہے اور پھر صبح کو ڈوب جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تو کسی کام کا نہیں ہے. یہ میری ہدایت دن میں کیسے کرے گا جو رات میں ہے؟ پھر اسی طریقے سے انہوں نے سوال کیا سورج پرستوں سے. ان سے کہا کہ یہ تھوڑی سی تعریف کی کہ یہ سورج بہت اچھی چیز ہے اور یہ تو نور دیتا ہے، اور پورا اس کی تعریف کرنے کے بعد میں آپ نے کہا مگر یہ کیسا ہے، یہ تو شام ہوتے ہی غروب ہو جاتا ہے اور اس کے بعد رات میں اس کا کوئی پتہ نہیں رہتا ہے. میں اس سے کیسے فائدہ حاصل اٹھا سکتا ہوں؟ جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے. لہذا ان کی دلیلوں کو بھی رد کر دیا. ابراہیم کہتے ہیں کہ اصل میں اگر واقعی کوئی خدا ہے تو اس کی واقعیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس سے بیان کرنا چاہیے. چونکہ اختلاف تھا سب کے اندر، خدا کو تو مان رہے تھے لیکن اس کی حقیقت میں اختلاف تھا کہ وہ کیا ہے. ابراہیم نے ایک ایک کو یعنی ستارہ پرستوں کے اعتبار سے جواب دے دیا، لہذا اور سورج پرستوں کو سورج پرستوں کے اعتبار سے جواب دے دیا. پھر یہاں بات بچتی تھی کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جب ایک وقت میں ہے اور دوسرے وقت میں نہیں ہے. تو لہذا اس کے بعد ابراہیم سے جب بت پرستوں کی بات ہوئی تو آپ نے بت پرستوں کے سارے بتوں کو توڑ کے اور وہ کلاڑی جو ہے وہ بڑے بت کے رکھ دی اور کہا کہ بھائی جب دیکھا یہ بت ٹوٹ گئے ہیں تو سوال کیا کہ یہ تو بتوں کو کس نے توڑا ہے؟ کہا میں نے نہیں توڑا ہے، جھوٹ بھی نہیں بولا اس سلسلے میں. کہا اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو. اب سب جو ہے وہ فکر میں چلے گئے کہ ان سے کیسے پوچھیں، یہ تو بولتے نہیں ہیں. پھر یہاں یہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر ابراہیم سے پوچھیں گے کہ تمہارا خدا کیسا ہے، تم اپنے خدا کے بارے میں بتاؤ. اگر تم بھی مانتے ہو کہ خدا ہے تو تم اپنے خدا کے بارے میں بتاؤ کہ تمہارا خدا ہے کیسا. اب جناب ابراہیم نے کہا کہ میرا خدا جو ہے وہ ہے کہ اگر میں مریض ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، میں بھوکا ہوتا ہوں تو مجھے غذا دیتا ہے، وہ میری ہر وقت جو ہے فکر کرتا ہے، وہ میرے کام آتا ہے. لہذا جناب ابراہیم نے ایک ایک فرق کو اب بتانا شروع کر دیا. آپ نے کہا کہ میرا خدا جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا ہے، وہ میرے کام آتا ہے. یعنی جب بھی مجھے مشکلات ہوتی ہیں تو وہ میری مشکلات میں مدد کرتا ہے. تو اب اس کے سلسلے میں آپ نے ایک ایک صفات جو ہے اپنے خدا کی بتانا شروع کی اور اس کے مقابلے میں ستارہ اور چاند، سورج اور بتوں کی کمیوں کو بیان کرنا شروع کیا. آپ نے اسی استدلال کے ذریعے سے جو ہمارا تیسرا ہے لمنیت والا جو ہے کہ مطلب علم کو بیان کیا کہ خدا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے. اب ان کے فائدوں کو گنانا شروع کیا ہے کہ میرا خدا میرے لیے شفا بخش ہے، مجھے غذا فراہم کرتا ہے، میری دیکھ بھال کرتا ہے. آپ نے
इसी सिलसिले में उनके आसार सारे के सारे बयान किए। सूरह बकरा के अंदर आयत है कि आपका मुकाबला जब नमरूद से हुआ तो नमरूद से आपने मुनाजरा किया और उससे कहा कि भाई तू कैसा खुदा है, तेरा क्या फायदा है। तो उसने तू एक बंदा है और पूरी हकीकत बयान की उसको। उसके बाद नमरूद कहता है कि तुम अपने रब के फायदे मुझे गिनाओ, तुम्हारा रब है क्या। जनाब इमरान कहते हैं मेरा परवरदिगार वो जो है वो जिंदा भी करता है और वो मारता भी है। उसने कहा ये काम तो मैं भी कर दूंगा। उसने जिंदान से 2 आदमी बुलाए, एक वो जिसको आजादी का परवाना दिया गया था उसको उसने कत्ल कर दिया और जिसको सजाए मौत दी गई थी उसने उसे छोड़ दिया। कहा देखो मैंने भी जिसको मौत मिलनी थी उसे जिंदगी दे दी और जिसको जो है वो हयात मिलनी थी उसे मैंने मौत दे दी, याद ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। जनाब इमरान ने कहा कि नहीं, ये कोई जिंदगी देना और मौत देना नहीं है, बल्कि ये तो आपने कैदियों को आजाद किया, उनकी सरनविश तब्दील कर दी। हाँ मेरा खुदा, अगर तुम चाहते हो मेरे खुदा के लिए तो ये काम तुम करके दिखाओ, ये नहीं कर सकते। मेरा खुदा मशरिक से सूरज निकालता है, तुम अगर मगरिब से निकाल दो तो ये पावर हो जाएगी उसके मुकाबले में। अब यहाँ कुरान कहता है कि वो जो काफिर था मजबूत हो गया और अब उसके बाद कोई बात बाकी न रही तो वो कुछ जवाब दे पाता। जनाब इब्राहिम ने उस मोड़ पर लाकर हकीकत इलाहिया को बयान किया कि देखो हमारा खुदा जो है उसके फायदे हैं, उन फायदों को अब बयान करना शुरू किया आपने नताइज के तौर पर कि मेरा खुदा मशरिक से सूरज निकालता है, अगर तुम्हारे में ताकत और पावर है तो तुम मगरिब से निकाल कर दिखाओ। लिहाजा अब वो चूंकि ऐसा नहीं कर सकता था सोच में पड़ गया। यही चीज जो है वो आपने बुत परस्तों के सामने पेश की। बुत परस्तों के सामने जब आपने उस बुत के ऊपर कुल्हाड़ी को रख दिया तो अब आपने उनसे कहा कि भाई अगर ये बोल सकता है तो इससे पूछ लो कि किसने तोड़ा है। वो लोग फिक्र में चले गए, सोच में पड़ गए। जब सोच में पड़ गए कि यार ये कैसा खुदा है कि जो बोल भी नहीं सकता है, खुद अपने ऊपर आई हुई आफत को टाल नहीं सकता है, तब आपने फरमाया उफ़्फ़िन लकुम वमा ताबुदून, तुम्हारे ऊपर उफ है कि तुम ऐसे खुदाओं को पूछते हो और खुद इन बुतों के ऊपर और इन खुदाओं पर उफ है कि ये तुम्हारे लिए जो है वो खुदा बने बैठे हैं जो बोल भी नहीं सकते। जिस खुदा को तुम मानते हो उसका कोई फायदा भी नहीं है, किसी किस्म का उनसे कोई भी फायदा वो हासिल हो ही नहीं सकता है। क्योंकि लोग सबके सब इब्राहिम से पूछते हैं कि तुम्हारा खुदा क्या है। लिहाजा सब परेशान होकर नमरूद और उनकी पूरी ताकत ने मिलकर जनाब इब्राहिम के लिए आग तैयार की। आग तैयार करने के बाद आपको उस आग के अंदर डाल दिया। यहाँ मतलब इल्म है कि अब जनाब इब्राहिम को ये साबित करना है कि वो खुदा उसके आसार क्या हैं और वो क्यों है, आया वो अपने बंदों से दिफा कर सकता है या नहीं कर सकता। जनाब इब्राहिम का दावा यही था कि चूंकि मेरा खुदा मेरे भी काम आता है और वो इस खुदाई के हर एक फर्द के काम आता है। लिहाजा अब जब उनको आग में डाला गया तो अब इरशाद रब्बुल इज्जत हुआ या नार कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम। खुदा ने इब्राहिम को उस आग से बचाया कि जिससे जिंदा निकलना मुश्किल और महाल था। तो जो खुदा उनको वहां से जिंदा निकाल लाया ये दलील हो गई, ये उनकी अब्दियत और उनकी उबूदियत के ऊपर एक सनद हो गई कि मेरा खुदा मेरी हिमायत में है। ये तुम्हारे संगो चूबो पत्थर के जो खुदा हैं और ये जो तुमने खुद से अपने हाथ से बनाए हुए इनका कोई फायदा नहीं है। मान लो कि ला इलाहा इल्लल्लाह है तो खुदा जो है वो हर चीज पर कादिर है। लिहाजा उस वो खुदा जो इब्राहिम ने तस्लीम किया है उसके बहुत से फवायद हैं। तो जनाब इब्राहिम ने यहाँ साबित किया कि मेरा खुदा दुनिया में भी और आखिरत में भी मेरी मदद करता है। लिहाजा इब्राहिम ने बड़े ही सलीके से इन तीनों सवालों के मतलब माँ को, मतलब हल को और मतलब लिम को साबित किया। ये तरीक़े इस्तेदलाल था। حالا برگردیم به بحثمون. خدا تو قرآن به ما فرمود یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا. ای مؤمنان هم
در زندگی شخصیتون اهل صبر باشید، هم در زندگی اجتماعیتون اهل صبر باشید. اصبروا و صابروا. خب از خدای متعال سوال کنیم که خدایا چرا صبر بکنیم؟ بله، خدای متعال در قرآن میاد این صبر و استقامت رو میگه دارای آثار و برکاته. حالا این آثار و برکات برای صبر چیست؟ من چند نمونه از آثار صبر رو از نگاه قرآن میگویم. अब आयत कुरान की जो आइए हम अपनी बहस में जो सब्र से मुताल्लिक है, यहाँ कुरान में खुदा कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्बिरू व साबिरू, यानी अपनी फर्दी जिंदगी में और अपनी समाजी जिंदगी में सब्र करो। तो हम खुदा से पूछते हैं कि परवरदिगार सब्र का फायदा क्या है जो हम करेंगे। लिहाजा अब हम उन चीजों को जो कुरान से हमने हासिल किए, चंद नमूने हम जो है वो कुरान से बयान करेंगे तो आपकी खिदमत में हाजिर हैं। اولین اثر از آثار صبر آن است که خدا میفرماید که اگه صبر کنی من تو رو دوست می‌دارم. اولین اثر آثار صبر اینه که انسان محبوب خدا میشه. خیلی حرفه یه وقت ما میگیم ما خدا رو دوست داریم، اما یه وقت خدا ما رو دوست داشته باشه. انسان به برکت صبر محبوب خدا می شود. آیات متعددی داریم. یه نمونه‌شه ان الله یحب الصابرین. ان شک نکنید اگر صبر داشته باشید خدا انسان‌های صابر رو دوست داره. پس اولین اثر و برکت صبر اینه که انسان محبوب خدا. जो आसार सब्र हैं उनमें सबसे पहला एक असर जो है वो सब्र का तो ये है कि परवरदिगार कहता है कि अगर सब्र करोगे तो मैं तुम्हें अपना महबूब बना लूंगा। ये बहुत बड़ी बात है कि एक वक्त हम कहते हैं कि अल्लाह हमारा महबूब है, एक वक्त खुदा कहता है कि तुम मेरे महबूब हो। बहुत सी आयत हैं इस सिलसिले में जो इस चीज को बताती हैं, मगर उनमें से एक मशहूर तरीन आयत जो है इन्नल्लाहा युहिब्बुस साबिरीन। इन्ना ताकीद कर रहा है कि शक न करो कि जो सब्र करने वाला है वो खुदा का महबूब बन जाएगा। खुदा सब्र करने वालों को पसंद करता है। ये اثرتون خیلی باز مهمه. اگر کسی اهل صبر باشد لطف و همراهی ویژه خدا را به خودش جلب میکنه. نظر خاص خدا به انسانهای صابر. این آیه نقد کنید بقره آیه 153 باز میگه شک نکنید ان الله مع الصابرین. معیت خدا با کیه؟ صابران. یعنی اگر ما انسانها رو دو دسته بکنیم، یه عده آدمای صابر، یه عده آدمای لجباز، خدا میفرماید من در صف کجا هستم؟ صابران هستم. در فرمودید ان الله مع الصابرین. پس همراهی ویژه خدا با صابران یک اثر از آثار دیگر صبر. दूसरा असर जो ये भी बहुत अहम है कि सब्र से मुताल्लिक़ जो खुदावंद आलम अपने साबिरों को देता है वो ये है कि अगर हम अहले सब्र हो जाएं तो खुदा की मेहरबानी, खुदा का लुत्फ करम जो है वो हमारे साथ ज्यादा हो जाता है। साबिरों के ऊपर खुदा की खास मेहरबानी होती है। ये भी आयत करीमा में है और उसमें भी इन्ना की ताकीद है इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, यानी शक न करना। यहाँ माइयत है परवरदिगार आलम की, तो खुदावंद आलम साबिरों के साथ है। खुदा अगर दो हिस्सों में इंसानों को बांटता है कि एक तरफ जो है वो सब्र करने वाले हों और दूसरी तरफ जो है बेसब्री और लजबाज हों, ये इस तरह के लोग हों, तो ऐसे लोगों में खुदा किसके साथ है? खुदा हतमन जो है वो साबिरों के साथ है।
यानी ये पता चलता है कि जहां भी सब्र करने वाले होंगे खुदा की तारीफ, खुदा की मदद और खुदा की मेहरबानी उनके साथ होगी। اثر سوم، چهارم، پنجم. اثر سوم دریافت سلام و درود و تبریک خداست. آدمی که صابر باشه خدا بهش میگه بارکالله، درود بر تو. ببین گاهی اوقات انسان محضری بزرگی میره، او بزرگ کاری رو تایید میکنه، بگه بارکالله عجب کار خوبی انجام داد. طرف میگه همین تاییدی که منو کرد، کل اون سختی هایی که من کشیدم همه از بین رفت. خدا میگوید من بر انسانهای صابر درود میفرستم. دو، اگر کسی اهل صبر باشه خدا لطف ویژه به رحمتش یا شامل هایش میکنه، اما اگر اهل صبر نباشه غضب خدا شامل حال آدم میشه، رحمت خدا از آدم دور میشه. سه، اگر کسی اهل صبر باشد اهل هدایت میشه، یعنی راه را پیدا میکنه از جا. اما کسی که اهل صبر نباشد اهل چیه؟ گمراهی میشه. و ما هنوز در نماز میگیم خدایا ما رو جزء غضب شده ها قرار نده، خدایا ما رو جزء ظالمین قرار نده. خدا تو قرآن میفرماد اگر میخواید من بهت غضب نکنم اهل صبر باش، اگر میخواید گمراه نشی اهل صبر باش. این سه تا اثر رو در سوره بقره آیه 155 بیان میکنه. و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. حالا میگه صبر کردید این ستاره نگاه کنید، اولئک یعنی که صبر میکنن علیهم صلوات من ربهم. از اول چیزی که صابران دریافت میکنن کی هستن؟ صلوات و درود خدا بر اینها. دو، و رحمت خدا هم شاملشون میشه. و اولئک هم المهتدون. پس هم درود رو دریافت میکنن، هم رحمت رو و هم هدایت. برای کی؟ برای صابرانه. اما کسی که اهل صبر نباشد نه صلوات خدا، نه رحمت خدا و نه هدایت خدا. तीसरी और चौथी और पांचवी चीज जो सब्र के नतीजे में हमें हासिल होती है वो ये है। तीसरी चीज जो बयान होती है जिनमें से तीन में से जो पहला है यानी खुदावंद आलम का सलाम, दुरूद और उसकी तबरीक जो है वो हमें हासिल होती है। खुदावंद आलम साबिरों के ऊपर दुरूद भेजता है। जब कभी ऐसा होता है कि कोई बुजुर्ग किसी छोटे की तारीफ करे तो उस काम में जितनी भी मुश्किलात और परेशानियां आ जाती हैं तो वो सब खत्म हो जाती हैं और उसकी चाशनी और उसका लुत्फ जो है उसको हासिल होता है। तो उससे वो लज्जत महसूस करता है कि मेरी एक बुजुर्ग ने तारीफ की है। खुदावंद आलम साबिरों की तारीफ करता है और अपना खास लुत्फ उनके शामिल हाल करता है। अगर कोई साबिर नहीं तो फिर उसे क्या हासिल होगा? तो इसके मुकाबले में अगर कोई साबिर नहीं है और लुत्फ हासिल नहीं कर पाता तो फिर उसके मुकाबले में खुदा का गजब और उसकी नाराहती जो है वो उसके शामिल हाल होती है। इसी तरीके से फिर खुदावंद आलम जो सब्र करता है उसको हिदायत देता है। अगर कोई सब्र कर लेता है तो उसको हिदायत से नवाजता है, और अगर कोई सब्र नहीं करता है तो उसे जलालत और गुमराही में डाल देता है। हम नहीं कहते हैं दिन सिरात मुस्तकीम के बाद जब हम सब्र करते हैं तो हमें जो है करार दे, इसमें हमें उन लोगों में जो हिदायत का रास्ता पा चुके हैं उनमें करार देना। तो फिर अगर दूसरा रास्ता जो नहीं हासिल करते हैं वो जालिम है, गुमराह लोग हैं, हमें उनसे बचाना। तीसरी चीज जो है तो खुदावंद आलम हमें हिदायत देता है, तो हिदायत भी साबिरों को हासिल होती है। सूरह बकरा की
55वीं आयत में है, वबश्शिर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। इसमें पहली चीज जो जिसकी तारीफ होती है इस आयत से वो यह है कि उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम, सबसे पहले परवरदिगार आलम की सलवात होती है, दुरूद होता है उनका जो सब्र करते हैं। दूसरी चीज रहमत है, खुदावंद आलम की रहमतें खास उन पर नाजिल होती है जो साबिर होते हैं। और तीसरी चीज उलाइका हुमुल मुहतदून है, यानी वो हिदायत याफ्ता है जो सब्र करते हैं। खुदा की नेमत है खास में से, उनमें से एक हिदायत है जो उसको हासिल होती है। آدم تو مشکل برمیخوره اول نباید دیگه تمام شد، دیگه بدبخت شد. بله قرآن میگه نه، با مشکل مواجه شدی خودتو نواز، صبر بکن، اگه صبر کردی من راه چاره رو بهت نشون میدم. قرآن میگه یه مادری بعد از مدتی خدا بهش یه پسر داد، دختر داشت ولی پسر نداشت، خدا بهش پسر داد. یه ظالمی در اون مملکت بود و از این به بعد هر زنی پسر آورد بکشید. عجب. بعد از مدتی خدا بهش پسر داده، اما حاکم اون کشور گفت در سطح کشور هر زنی که پسر آورد اون پسر رو بکشید. این مادر گفت چه کار کنید؟ بهش گفتن این پسر رو توی صندوقچه بنداز تو آب دریا. ای خدا، بله صبر کن، حکمت کار رو میفهمی. بچه رو تو صندوقچه انداخت. خدا درست این صندوقچه رو آورد نزدیکی های قصر همون پادشاه قاصد خونخوار جلاد. صندوقچه رو بهتون وقت یک پسر بچه خوشگلی تو این صندوقچه است. خب همون پادشاهی که گفت هر پسر بچه به دنیا بکشید، خدا میگه ما محبت خود این بچه رو تو دل این پادشاه و همسرش انداختیم. همسرش گفت که آقا ما تو خونه پسر بچه نداریم، بیا اینو بزرگ کنیم. بله گرفتن این بچه رو، اما از اون طرف اون مادر داره از فراق این بچه ویل میکنه. خدا میگه کار رو بسپار به من درستش میکنم. خب این بچه نوزادش هم میزد شیر میخواد، کی شیر بهش بده؟ خدا میگه من یک کار میکنم. گفت تمام زنایی که شیر میدادن این بچه پستانشون رو قبول نمیکرد. مادر این بچه به دخترش گفت برو یه پرسجو بکن ببین چی شده. این دختر اومد دید که سر شیر دادن این داداشش نگو این داداش منه. گفت من یه خانومی سراغ دارم، شاید این بچه پستانش رو قبول کنه. میرن بردن دوباره این بچه رو به مادرش برگردون. درست شد؟ اگه صبر بکنی خدا هدایت میکنه. مادر موسی به وعده الهی دل خوش کرد، دندان رو جگر گذاشت، صبر کرد. خدا موسی را هم از غرق شدن طوفان نجات داد، درست آورد تو کاخ فرعون، شیر تمام زنها رو بر موسی حرام کرد. دوباره موسی رو به کی برگردون؟ به مادره. همه اینها در سایه چیه؟ صبر و استقامت. به این آیه اعتقاد داشته باشید. خدا وعده داد فرمود اگر صبر داشته باشیم اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمت و اولئک هم المهتدون. जब किसी मुश्किल से रूबरू हो तो परेशान ना हो,
کہ کیا کریں کیسے کریں. خدا نے کہا ہے کہ ایسے موقع پر مجھ پر توکل کرو, صبر کرو اور بھروسہ رکھتے ہوئے صبر کرتے ہیں. قرآن نے ایک ماں کے تذکرے کو بیان کیا ہے. وہ ماں کی جس کے پاس بیٹی تھی لیکن اب تک بیٹا نہیں تھا. خدا نے اسے جب بیٹا دیا تو حاکم نے اس وقت اعلان کیا ہوا تھا کہ اگر کسی کے یہاں بیٹا ہو جائے تو اسے مار ڈالو, قتل کر ڈالو. اس ماں کے یہاں بچہ ہوا ہے, وہ بھی بیٹا, اور بڑی تمناؤں کا بیٹا ہے یہ. تو اس بیٹے کے لیے اب کیا کرے, پریشان تھی, لیکن اس نے صبر کیا. اس کو حکم ملا کہ اس بچے کو اب تم دریا میں ڈال دو. ماں ہے, کیسے صبر کرے اور کس طرح سے, لیکن پھر بھی اس نے خدا کے حکم پر صبر کیا اور اس بچے کو سنجوک میں ڈال دیا. ادھر سے یہ پریشان ہی تھی, خدا نے اس بچے کو محل کے قریب پہنچا دیا, بچے کو لے لیا. اس کی بیوی نے کہا کہ بھئی یہ بہت اچھا بچہ ہے, اسے ہم پال لیتے ہیں اور اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں. ادھر یہ ماں بے قرار تھی, پریشان تھی. تو خداوند عالم نے ایک اہتمام کیا کہ دیکھو تم ہم پر بھروسہ کرو گے اور صبر کرو گے تو تمہیں نتائج ہم اچھے ہی دیں گے. ادھر اس بچے کے اوپر تمام دودھ پلانے والیوں کا دودھ حرام کر دیا اور بچے نے کسی کے دودھ کو منہ نہیں لگایا. ادھر ماں نے بھیجا تھا کہ جاؤ اپنی بیٹی سے کہ دیکھو اس کا کیا حال ہے, کس حال میں. وہاں جب پہنچتی ہے تو مسئلہ وہ دودھ پلانے کا تھا. اس بچے کی بہن نے فوراً کہا کہ اگر مجھے اجازت دو تو میں ایسی عورت کا پتہ بتا دیتی ہوں کہ جو اسے دودھ پلا سکے. فوراً اس بچے کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا گیا. خدا نے یہ دکھا دیا کہ اگر صبر کرو گے تو بہت اچھے نتائج نکل کر آئیں گے. مادر موسیٰ کو موسیٰ مل بھی گئے, یہ بچہ مل بھی گیا اور اس بچے کو دودھ پلایا. پھر خدا نے صبر کا نتیجہ یہ دکھایا کہ یہی بچہ ایک قوم کی ہدایت کرتا ہے اور اپنے وقت حاکم کے اوپر جو فرعون تھا غالب آ جاتے ہیں, پھر لوٹ آتے ہیں محل کے اندر اور یہ ماں اپنے بچے سے مل بھی جاتی ہے. یہی وہ قرآن کی آیت جو جس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگر تم صبر کرو گے تو خدا ہدایت کرے گا. اولئک علیہم صلوات من ربہم, جو صبر کرنے والے ہیں خدا کا درود اور سلام ان کے اوپر ہوتا ہے اور رحمت ہوتی ہے اور اس کی ہدایت ان کے شامل حال ہوتی ہے. و آخرین اثر رو بگیم گرچه آثار خیلی فراوانه. آخرین اثری که در این جلسه میخوام عرض بکنیم این است که پاداش بی حساب برای صابران است در قیامت. پاداش بی حساب. به یک طور روایت داریم که برای بعضی از اعمال پاداش معین هست. بله؟ تو روایت داریم که هر یک لا اله الا الله یک درخت و بهشت. بله؟ آشان داده بود؟ چی بگو؟ لا اله علی یک درخت برای تو بهشت کاشته شد. آتقی انا خود. آی بیادم تو لا اله پیغمبر داده داد. برای این عمل یک پاداش معین. یه لا اله الا الله یک درخت در بهشت. داره خواست میگه فلان عمل رو انجام بدی پاداش 10 عمره برای شما هست. درست شد؟ اما خدای متعال تو قرآن میگه یک صفت است که اگر داشته باشی من پاداش بی حساب بهت میدم. بله؟ پاداش بی حساب بهت میدم. این چیه صبر؟ اگر صبر داشته باشی پاداش بی حساب. سوره زمر آیه 10. اینو یادگار ماه رمضان داشته باشی. انما انما این است و جزی نیست، شک نکنید. انما یوفی الصابرون، یوفی یعنی جزا داده میشن، پاداش داده میشن. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. شک نکن من فردای قیامت
در برابر این صبری که کردی پاداش بهت میدم، اجر میدم. اما خدا این اجر من چیه؟ یک درخت دور بشته ثواب 10 تا عمره است، میگه اصلا ثوابش از حد حساب خارجه، یعنی اونقدر به میدم تا خودت دیگه خدا بس. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. مخرمزان به اعتراضه رو خوردن، اما تو دنده رو جگر گذاشتی، صبر کردی. وقت نماز تو مسلمان هم هست اما نماز نمیخون. تو نماز میخوندی مسخرت میکردن اما دندون رو جگر گذاشتی. یه جایی هستی مسلمان هم حجاب رعایت نمی کنن، توی دختر مسلمان حجاب رعایت میکنی تو مسخره میکنن. صبر کردی، صبر در طاعت کردی، صبر در مصیبت کردی، صبر در برابر معصیت کردی. اونم فقط برای رضای منه خدا، من جبران میکنم. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. आसार तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अब वक्त नहीं बचा है, आखिरी हम असर को बयान करते हैं कि जो साबिरों को मिलने वाला है। वो आखिरी असर जो है वो ये है कि खुदा हमें बेहिसाब जजा देगा, साबिरों को बेहिसाब जजा मिलेगी। बहुत से अमाल की जजा है कि जो मुअय्यन और मुशख्खस है, उसकी मिक़दार भी मालूम है, और बहुत से ऐसे अमाल हैं कि उनकी मिक़दार को ज्यादा बयान किया है। बहुत से जैसे अमाल में से ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से एक तरफ जन्नत में वो उग आता है। अगर कोई एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो उसके बदले में एक तरफ होता है। इसी तरीके से अल्लाह ने बहुत सारे अमाल बयान किए हैं कि अगर फला अमल करोगे तो मिसाल के तौर पर 10 उम्रों का सवाब तुम्हें मिलेगा। तो ये वो मिसाल है जिनमें मुअय्यन और मुकर्रर है, हिसाब जजा जो और पादाश मुकर्रर है। लेकिन कुछ ऐसे अमाल हैं कि जिनके लिए परवरदिगार फरमाता है उनमें से सब्र भी है। अगर सब्र करोगे तो खुदा तुम्हें उसके बदले में बेहिसाब जजा देगा, बेहिसाब जजा देगा। लिहाजा मैं माह रमजान के हदीये के तौर पर ये यादगार जो है आयत देना चाहता हूँ। तो खुदा वंद आलम कुरान करीम में फरमाता है सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 10 में कि इन्नमा है जिसमें हस्र है, इन्नमा युवफ़्फ़ा साबिरून अजरहुम बिग़ैर हिसाब। खुदा सब्र करने वालों को बेहिसाब जजा देता है। यानी इसमें भी एक शक नहीं होना चाहिए कि जब खुदा देता है वो कहता है कि मैं इतना दूंगा कि तुम खुद से कहोगे कि अब बहुत है, ये बहुत हो गया है। माह रमजान में कुछ लोगों ने रोजे नहीं रखे हैं, तुमने सब्र किया, रोजे रखा, खुदा तुम्हें बेहिसाब जजा देगा। इसी तरीके से जब तुम ऐसे लोगों के दरमियान में हो जो नमाज नहीं पढ़ते हैं और तुमने नमाज पढ़ी है, क्योंकि मुश्किलात तुमने उन पर सब्र किया है, लिहाजा खुदा बेहिसाब। इसी तरीके से ऐसे माहौल में कि जहाँ हिजाब करने वाली खवातीन नहीं थी और हमारी खवातीन ने हिजाब किया है, तो खुदा उनको उसका बेहिसाब अजर देगा, क्योंकि उन्होंने इताअत में सब्र किया है, उन्होंने मुसीबत में सब्र किया है, उन्होंने मासियत में सब्र किया है। तो खुदा वंद भी कहता है कि तुमने चूंकि ये सख्तियां झेली है, इन पर सब्र किया है, लिहाजा मैं इनका बदला दूंगा। امیدواریم که خدای متعال همه ما را جزء صابران واقعی دربار خودش قرار بدهد و ما را جزء روشه‌داران واقعی ما قرار بدهد. این اعمال کم ما را به لطف و رحمت خویش قبول بفرماید. در دنیا و آخرت ما را از پیغمبر و آل جدا مفرماید. خب خوشحال شدیم یک ما در خدمت شما حضار محترم عزیزانی که از طریق فضای مجازی صوت و تصویر ما را دریافت کردن بودیم. اینا همه به برکت قرآن بود و ماه رمضان بود و اهل بیت بود و لطف و عنایت خدا. انشاءالله بعد از ماه مبارک رمضان اعلام میکنن دوستان هفته یک بار همون روزای پنجشنبه توفیق باشید در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. حتما این باقی مونده ساعات باقی مونده رو انشاءالله نهایت استفاده رو بکنید
و در روز عید فطر که روز گرفتن پاداش از خدای تبارک و تعالی هست، در رأس دعاهامون فرج مولایمون امام زمان سلام الله علیه قرار بدید. دعاگوی همه شما هستم، شما هم از سر لطف و محبت بنده رو دعا بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آپ نے بہت ساری دعائیں کی ہیں اور اس میں کہا ہے کہ میں خوشحال ہوں کہ پروردگار نے یہ موقع ہمارے لیے مرحمت فرمایا کہ قرآن کی برکت سے، ماہ رمضان کی برکت سے ہم نے اس موضوع کے اوپر گفتگو کی ہے اور یہ ایک اچھا موقع تھا. اب یہ آخر میں جو کچھ ساعت بچی ہیں ماہ رمضان کی، امید ہے کہ آپ ان سے استفادہ کریں گے اور دعاؤں میں یاد رکھیں گے. خاص طور سے عید کے دن امید ہے کہ مشمول دعائے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام قرار پائیں گے اور آپ دعا کیجیے اپنے لیے اور سب کے لیے. انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے دفتر سے اعلان کیا جائے گا کہ وہ ہفتگی درس جو ہے وہ کیسے کس موضوع پر شروع ہوگا. انشاءاللہ رابطے میں رہیں کہ سب کو پھر میں دعا دیتا ہوں. تذکری هم میخوام، تذکر نیست تشکر. باید این که ما پارسال اعلام کردیم که کرسی های تفسیر باشه، به لطف خدا 25 تفسیر قرآن داشتیم در سطح حوزه های تشیع. الحمدلله دونی که امسال به من اطلاع دادن اون 25 تفسیر سال گذشته تبدیل شد به 70 جلسه تفسیر در سال جاری. من صمیمانه از همه کسانی که زحمت کشیدن در طول این ماه کرسی تفسیر داشته باشند، چه برای طلاب چه برای مردم، صمیمانه از اونها تقدیر و تشکر میکنم. ایک تذکر بلکہ تذکر نہیں تشکر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سال گزشتہ ہم نے تفسیر کے درس کے لیے ہمارے حوزوی اساتید نے جو ہے وہ اہتمام کیا تھا، جس میں 25 جلسے جو ہے وہ قرآن کی تفسیر کے الگ الگ جگہ پر منعقد ہوتے. اس سال ان کی تعداد بڑھ کر 70 جلسے ہو گئی ہیں. میں ان تمام افراد سے جنہوں نے طلاب کے لیے یا عموم شیعان کے لیے جو ہے اس کو رکھا ہے، ان کا شکر گزار ہوں اور ان کی قدردانی کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ آقا جزاک الله.